Zamisli da internet na celoj planeti nestane tačno sada. Ne uspori, ne baguje, nego jednostavno prestane da postoji narednih 60 minuta. Prva reakcija čovečanstva bila bi potpuno ujedinjena. Svi bismo ugasili i ponovo upalili ruter. Neko bi ga čak udario sa strane, jer se tako očigledno popravlja tehnologija. Ali lampice bi nastavile da trepere, dok se nijedan sajt, poruka ili video ne bi učitao. Šta bi se zatim dogodilo i da li bi jedan sat bio dovoljan da nastane potpuni haos? Najpre moramo da razjasnimo šta u ovom scenariju zapravo nestaje. Internet nije jedna ogromna mašina koju neko može da isključi iz zida. To je mreža miliona međusobno povezanih mreža, kablova, rutera, servera i data centara. Zato ćemo zamisliti nemoguć, ali zanimljiv scenario u kojem sve javne internet veze prestaju da prenose podatke. Struja i dalje radi, uređaji su uključeni, a sateliti nisu pali sa neba. Samo računari više ne uspevaju da razgovaraju jedni sa drugima preko interneta. U prvoj sekundi ne bi se čulo ništa dramatično. Ne bi bilo eksplozije, nestanka svetla, niti alarmantne muzike u pozadini. Samo bi se milijarde ekrana odjednom zaglavile na istom malom kružiću koji se beskonačno vrti. A onda bi počelo kolektivno osvežavanje stranice. Posle prvog minuta nestale bi poruke preko Whatsappa, Vibera, Messengera i većine drugih internet aplikacija. Društvene mreže, video platforme, pretraga i elektronska pošta postale bi nedostupne. Mnogi bi tek tada otkrili da ne znaju telefonski broj ni jedne osobe koju vole. Klasični telefonski pozivi i SMS poruke ne bi nužno potpuno nestali. Ipak, savremene mobilne mreže koriste internet tehnologije u svojoj unutrašnjosti, pa bi deo usluga bio preopterećen ili poremećen. Milioni ljudi bi istovremeno pokušali da pozovu nekoga i mobilne mreže bi dobile najgori ponedeljak u istoriji. Posle nekoliko minuta problem bi izašao iz naših telefona i ušao u prodavnice. Neke kartice mogu da odobre ograničene transakcije bez trenutne veze sa bankom, ali mnogi terminali zahtevaju mrežnu potvrdu, pa bi kupci ostali sa karticom u ruci i računom koji čeka. Gotovina bi za nekoliko minuta ponovo izgledala kao najnaprednija tehnologija na svetu. Bankomati bi reagovali različito. Neki bi nastavili ograničeno, a drugi bi odbili transakcije radi sigurnosti. Mobilno i elektronsko bankarstvo svakako bi prestalo da radi. Istovremeno bi se zaustavio ogroman broj poslova koji žive u oblaku. Dokumenti, baze podataka, poslovni programi i sistemi za prijavljivanje više ne bi mogli da dođu do udaljenih servera. Mnogi zaposleni bi prvo pokušali da rade, a zatim veoma profesionalno gledali u plafon. Lokalne datoteke i programi koji ne traže mrežu i dalje bi radili sasvim normalno. To bi bio neprijatan podsjetnik da internet i računar nisu ista stvar. Nakon 10 minuta počeli bi problemi sa dostavom, taksijima i navigacionim aplikacijama. Sam GPS signal ne bi nestao, jer telefon položaj dobija direktno sa satelita, ali bez interneta ne bi mogao da preuzme novu mapu, stanje u saobraćaju ili adresu koju ranije nije sačuvao. Vozač sa preuzetom mapom nastavio bi dalje, dok bi ostali iznenada upoznali misteriozni predmet poznat kao putokaz. Porudžbine hrane, paketa i robe više ne bi stizale do vozača i magacina. Luke, fabrike i logističke kompanije imaju rezervne procedure, ali mnoge svakodnevne odluke zavise od mrežnih podataka. Za samo 1 sat verovatno ne bi nestala hrana sa polica, ali bi lanac snabdevanja počeo da skuplja kašnjenja. Avioni ne bi pali sa neba, vozovi se ne bi svi sudarili, a elektrane ne bi automatski eksplodirale. Kritični sistemi uglavnom imaju odvojene mreže, lokalne kontrole i rezervne načine komunikacije. Ipak, rezervni sistem ne znači da sve nastavlja savršeno. Aerodromi, bolnice, hitne službe i energetske kompanije izgubili bi pristup delu spoljnih podataka i usluga. Osoblje bi prešlo na telefone, radioveze, papir i procedure koje se nada da nikada neće koristiti. Najveći trenutni udar osetile bi berze, internet prodavnice, oglašavanje, online igre i digitalne platforme. Automatsko trgovanje i elektronske porudžbine bile bi zaustavljene ili odložene. Finansijska šteta jednog globalnog sata bila bi ogromna, ali je nemoguće pošteno svesti je na jedan precizan broj. Znamo samo da stvarni prekidi interneta smanjuju ekonomsku aktivnost i remete elektronska plaćanja, poslovanje i javne usluge. A onda, tačno posle 60 minuta, internet bi se vratio. To ne bi izgledalo kao mirno paljenje jedne sijalice. Milijarde uređaja pokušale bi gotovo istovremeno da se povežu, sinhronizuju i preuzmu propuštene podatke.
Stigle bi poruke, mailovi, obaveštenja, rezervne kopije i automatski zahtevi koji su čekali čitav sat. Neki servisi bi se oporavili odmah, dok bi drugi pali pod naletom saobraćaja baš kada smo pomislili da je gotovo. I naravno, svi bismo istog trenutka poslali istu poruku. Je li tebi nije radio internet? Posle 1 sata civilizacija se verovatno ne bi srušila. Ali taj sat bi pokazao koliko smo svakodnevnih stvari vezali za mrežu, koju uglavnom ni ne primećujemo. Internet više nije samo mesto na kojem gledamo snimke i raspravljamo se sa nepoznatim ljudima. On je postao nevidljivi sloj ispod komunikacije, novca, posla, prevoza i trgovine. A najstrašniji deo možda nije to što bismo bez interneta bili izgubljeni, nego što bismo morali čitav sat da razgovaramo jedni sa drugima.